Fone etie for ma bibia akwa ababiem eba Attention TV. Ejo nyankopon aboye nyina ho ba Attention ahwefo. Ya san hiem wo habiem. Eye kwientwa na ma trans ya mede ensempa ba bebu apon so se ne obehu ne ma. Ekoso ewo Ghana memha. Cha Nicolas Omenie champion. Say kwasi akeka ni jai. Say kwasi akeka we UK ni beka say you totally badass. What's that? Eto baby ni Nicolas Omenie champion we. Ha minimum ni wo papa bedu ko bi ho. Ah na wo to ni wo ho. Ama papa bedu ko bi ama wo ka kra wo ma me ensa. Ba eto baby no wo twe wo firi na solid. Ama Nicolas Omenie champion. Epejina public jina baby bebre. Aka se papa bedu ko bi ade ne wo wura politics mu. Da sofo a woye politics wana so dem. Sofo woye politics onye sofo enti politics ya papa bedu ko bi yenti na so le yegu. Ene Nicolas Omenie champion ba ke kasa wo. Enne wona oponko no wona ene waji MPP party no ena wode oponko na watwa no aswa MPP ena propaganda but also try Nicolas Omenie champion ya wo ye dangerous jai won say tin na no ye ya kwesi akwaje punch wu no but Nicolas won me fa bre mo mawo e kom do ado wache se won say na someone out ne na sentonton once that dynasty we wura politics ni mu amende dynasty we nya cars bebre and ska bebre NCC dan eti once e wo de ana wo show ya na enkrofo e kan se enu bi ni mu evidence bi a yesi e jako dan ya wo si ye kora eye MPP fo na si man but me wo se jako abo ne bra eti Nicolas Omenie champion atse ye mu se no enkrofo ne kojame e di sanet ye dia me ponko no me fanso MPP na me nya adwuma fu ene adwuma fi ene propaganda ene di yenim eti na dan wa ye papa vice president e ko ya sapon hono a wudi ani a chase wani kra eti se sabi kurase ni ani kurom ka etu agya a wudi e kire kra onse won kura won so won nimu hwetse ne because no subscribe nso amaye ye da asese wotwe makra